Pendiami ke channel Banwan Rak Kubor Baman Lagasmi. Kami nadu namben la penlong ke jingalang paiba kibabon kipaiba jongi la kibai poilang hani. Tekan baila layawan lang ya ni kroi kani kamdai ka bakot kani kadai ka jing sedang. Kani kadai ka burom jong kalong kemi. Penmoji kawai kaliukan long kemi rim celor napo tan omdan napo ribhoi district hato hike kebenem ini ai ka jing kersan kamu purai inge dai waya ka sorkar ba mardor kanai ban le mardor ya teng surok na umde na nompo samdan na kaliang jong kipat nong seksong jong kanong jong ka umden area lembat kari boy district kam song klikti kanang yai boden kanang yai kersan ya ikong bendar sem ha ka jo kapor nginang boden bo nginang panbon kijingaki lemba ka sinjam ka balayalam da ilong kemi jong ngi ikong bendar sem Islam dan nginom ailat yang SP buat upulit buat haka juga puar ngirabong dan kun selain balai ulat kanra hajin tia kalong kemi hanrai ladai ben pa da ki pulit kentai ki bawanra ya kalong kemi ngi pedram jur ya SP ban ngi dawa ya government ba kadai ben pan kendriano ya bana ya var na kaliang jongi nginai var ya SP jongka is katil district kabiang pada hakana kapor ngimdon sibun kikitin nakaliang jongi kipadba ng tay ngikit bok kitriang ya ikong bindas em irim slor ibalami nakatanyang kentok nga sa baba ni tuya pi ikong bindas imday ibriw ibabyang ibadap babit babyang ino la jongi kon inday inong bella ino la jongi kon ino la jongi kseu ki bahaya ngasem iwan syathanang ni nabenta kayap ka injong padba babun balang Islam hakana kapor ngan kot sikitin argitin bangkren da